n'umubyeyi wiwe aba mu rugo, umugabo yavuyemo azi ibicuba, icyo ni ikintu gikomeye. Icya kabiri, kumuvuga ntavuze Mugabe ntibyuzuye. Mugabe yagomba kuba ari hano none, ariko kubera ibihugu barimo ntibyakunze nyine kwaza, ariko ubu bukwe Mugabe yabukoreye nk'aho ahari. Buriya twavuze, ariko hari abantu abo tubana ku rubuga, inshuti ya Mugabe ari iziri hariya, ari iziri mu Rwanda, ari iziri mu Mutara, mwababonye benshi, ari iziri muri Kenya, ari iziri muri Canada, bagize uruhare runini kugira ngo ibintu bigende neza. Aho hari ndabizi ko dukurikirana, yabaye umugabo, yasigaye mu mwanya wa mukuru wiwe, afata n'umwanya wa muzehe muri rusange, abumba urugo rwa muzehe kandi ruhagaze neza. Icyo nacyo ndagishima. Icya gatatu, uko duhagaze hano twese, yababwiye ko tuvukana, ariko ari baramu bacu, ari babyara bacu, kandi bamwe bavuye kure, kandi bose uko bangana bakoreye uruhuko, kugeza ku bari muri Australia, abari muri Amerika n'abari muri Congo. Murumva yuko nta muntu n'umwe wagomba kugira icyo akora utarakoze. Ubumwe n'imbaraga, turashima izo mbaraga zakoreshejwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ubundi ababyeyi bacu bagomba gusigaranye ari babiri, niwe hano na muzehe mukuru utashoboye kuhagera nyine kubera intege nke z'imyaka nafite, ariko wumva kuva kuri ba muzehe, natwe n'abarumuna bacu n'ababyara bacu n'abaramu bacu n'abashiki bacu, ubukwe twabukoreye neza nk'uko dusanzwe dukorera natwe. Nongeye kubashimira mu mwanya wa famiye. Nanone hari soza ko abantu batekereje gushyigikira uru rugo. Nanze kuvuga amadetayi menshi, urumva yashatse muri baramubanje, yashatse mu muryango nisangamo, twese tunisangamo kuko dufite abantu benshi bava muri iyi miryango. Twatekereje yuko tugomba kubakira umukobwa wacu. Hari inka, ndavuga inka zine. Hari inka yavuye mu muryango wa Mugabe, hari inka yavuye mu muryango wanjye, itari iyi ngiyi yatanze, iyi ngiyi sidamenya. Hari inka yavuye mu muryango wa Apotre Christophe, hari n'inka yavuye muri base wabo bandi na ba nyirasenge. Ubwo ngubwo uzayibaza nkuru nziza ari hano, niwe uzabahuza akabageraho. So turabashimiye cyane, turabafuhira ifu rya kibyeyi, tuzi ko muzagira urugo rwiza, kandi abaduhekeye muzahore muduhekera. Soza ndashimira umuryango wa Mugunga. Umuryango wa Mugunga ni umuryango mwiza pe. Munyemere muhaguruke, ababyeyi bacu bose twa Mugunga bari hano, abatuzi, abari ababyeyi bacu bose, aba sinzi ko wari wasigaye. So aba ni abantu b'agaciro mu buzima bwacu, kandi turashigikirana. Mwakoze kubana na Rusizi, perezida niba hari ashobora kuba yagiye mu bundi bukwe, ariko aba bose ni abamuhagarariye. Umuryango wo kwa data bukwe, papa wa Nyamutaro Twageri nabo bamuyomba, reka nabo tubashimire. Mwareze neza, mwareze umwana neza, abyara abana barera neza, niyo mpamvu ibirori byacu byiza byashoboye kugerwaho. Turashimira abandi bose babikoze, babigizemo uruhare. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane umuryango. Reka abasore mu byicaro byabo mutubabarire. Reka turatu umuco mwiza, reka turatu umuco mwiza, reka turatu umuco mwiza, reka turatu umuco mwiza. Ihorere manzi, ihorere, ihorere manzi.
kirere kirariza embe bakobwa mukiri bato muje mugendera ku nomero itinga yanje y'akaboko ubitomborizago zarimuka inganzo yawe n'agahebuzo mukoma amazi uwo muco mwiza urakarambe urakaza uzagije inkani inyanazo uzagije inkani inyanazo inganzo yawe n'agahebuzo inganzo yawe n'agahebuzo mukoma amazi uwo muco mwiza mukoma amazi uwo muco mwiza urakarambe urakaza uzagije inkani ayiwe uzagije inkani inyanazo iwacu ni mu mirambi y'agahira ni mu mibare y'imibamburo ni mu marango atagonza amananiza ni mu manama asamaje amanyambo iwacu ni mu mirambi y'agahira ni mu mibare y'imibamburo ni mu marango atagonza amananiza ni mu manama asamaje amanyambo itsinda rubanza inka yemewe na rubanda irarubaraza bararuyoba rube rumzari imvumbi ingoma z'impundu zazicurana ingayantunzi rube rumzari imvumbi ingoma z'impundu zazicurana ingayantunzi ishabira badashoboye shoke mu guhimba babarisha bundagira ishashi hakurya mu gashasha wigorora yigora agomba agira umwega wagaze weri nyazi ngenda zahutanga yakize ubugorwa bwo mu bugogoma imanuka mu kagogo mu kagoroba iriseruka ikagogo nzari murike kagorogo n'akagoye kose urakandinde wariboye ikirenga mu kirere kidashikango ikarana mu mahembe ikarana ya runamba rungeza mu runani nanje nzaba kwita runanira nzigo tuzayikame ikangare mu rwuri isambe mugogera boga yashize koya rwogera rwa kabiri ngere mu kanani nyambo zibubaka mu pariko kwanga kwabo kakambera izi vyara bakayiha intebe abatagira iyabo bagahaguruka jenanga n'uwagagwa nakundi kera tugira ikwizi nagamuseru hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya 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 umva rero kanza mugabo bambe ndayikunda yatibaye ubugondo ko yakize ubugoga bwo mu bugogoma ubugondo bwayo bwambaye ingoro narayibonye hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya 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 hasi kuzawe haya haya umva rero ganza mugabo bambe kimete n'umukene wa bose niwe wishe itereza ry'ishombo ngo rero shoboka yamazisha bushonje n'uwayisho hasi kuzawe kajya 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 hasi kuzawe kajya 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 kajya
haya haya guza we haya 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 hasi guza we haya haya umbarero gaza mugabo bambe umbarero gaza mugabo bambe tenderi izizara bakayihindebe abatagiri yabo bagahaguruka jemanga nuwagagwa nakundi kera nkigira imfizi najaga nterura ifunguza umbarero gaza mugabo bambe umbarero gaza mugabo bambe gambiriza ryabariye ko mbabare irakunda rindamira n'imbabazi aho rero iberwa iruta ibenge n'ibengera hasi guza we haya 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 hasi guza we haya 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 hasi guza we haya 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 hasi guza we haya haya haya. Murakoze cyane, reka baze mutange impano yanyu hanyuma ukomerezeho. Nishimiye kuba mu bukwe bwa mushiki wacu. Yatubereye umwana mwiza kandi ndetse n'imfurakazi, kubera ko yitwaye neza mu buryo bwose. Ninjye twabanaga mu rugo, ni mukuru wiwe, usa nkaho ari we twabanye mu buzima busa nkaho ari bwose cyane. Ndamushimira cyane imbere yanyu, imbere y'abagorora, imbere y'abaganga. Ni umuntu mwiza kandi uriya abagorora ko mutwaye rwose, umwana mwiza cyane. Ikindi kandi turashimira Bofo ko yaduhisemo, kandi tunamuha kaze mu muryango wacu. Imana imuhe kaze, tuzafatanye mu muryango. Tubaye abagabo barenga bangahe, benshi bashoboka. Turashimira mama, nubwo abantu bakomeje kumushimira, n'intwarikazi. Ntabwo yatureze turi bato, turakura. Ubu ngubu turi abagabo bashobora gukemura ibibazo. Imana imuhe umugisha. Umwanya ni mutoya. Ndashimira imiryango uburyo bwose mwadushyigikiye, mwatubaye hafi kabisa. Ntabwo twabona uburyo tubivugamo cyangwa se uburemere bunini twabiha kugira ngo abantu babyumve, ariko dushima Imana ku bwanyu. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Dutanga impano, iyi ni impano umuryango wacu twageneye Esther. Murakoze. Murakoze cyane. Nari nasabye ko aba bambariye mwahaguruka tukagana ko ari wabanye natwe kuva mu gitondo dutangira ibirori byacu. Twabonye imbaraga zawe n'ukuboko kwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Rero nemerera tugushime ku mwanya mwiza nk'uyu turimo dusoza ibirori byacu. Uko watangizanye natwe mwami, ni nako usozanye natwe. Imitima yacu irabishima kandi irabizirikana. Izina ryawe niryongere rihabwa icyubahiro. Rero tugiye kugenda dusubira mu miryango yacu, tunyura ahatandukanye. Turifuza kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kutuje imbere. Abatega amamodoka ugendane nabo, abagenda n'amaguru ugendane nabo. Ukuboko kwawe kwiza mwami kutuyobore, kutugeze mu miryango yacu amahoro. Wakoze rero kuko wabanye natwe kandi usozanye natwe, zose icubahiro kikaba icyawe, mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze cyane umubyeyi wacu. Ndagira ngo muzamure indirimbo ku buhanga